boten tindak mriko dalam suwun kanthi saestu senajan teng langgari pihak-pihak Mbak Senin malam Selasa tanggal 6 malam tanggal itu Senin malam Selasa di masjid piyambak-piyambak teng TP kini piyambak-piyambak ayolah tumpengan segedik-segedik selamatan segedik-segedik bocah-bocah kan beto pelang luru-luru tidak nyelameti NU nyelameti Mbah Hasyim As'ari tahlilan istighosah salawatan dilu ila hadrotine biasa-biasa plus karena niharlah NU satu abad ojo sampai kelalen ila hadrotin Mbah Hasyim Mbah Wahab Mbah Bisri dilanggar masing-masing. Siap nggih? Muga-muga oleh barokah NU besok disafaati Mbah Hasyim didongakne sa anak putu husnul khotimah oleh Mbah Hasyim As'ari. Al-Fatihah.